Azatlık Radyosu söylüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. İslam Ensiklopediyası. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Qayyum Nasri Hazretlerinin edep ahlak hakkındaki fikirleri. Selam hürmetli din kardeşlerim. Birinci Tatar kalendarının avtoru, pedagog, tarihçi, telçi Qayyum Nasri'nin tuğuna 160 yıl tuldu. Şuşun bile bugün onun edep hem ahlak hakkındaki fikirlerin tapşırını kirek taptık. Qayyum Nasri Hazretlerinin edep, insaf hem ahlak hakkındaki qarashları İslam ruhuna hem onun felsefesine tur kileler. Tarihinin ağır günlerinde ana şul edep, insaf hem ahlak kagidelerin şın көңілден ötegenge göre bizning halk o'zin yo'g'olib ketuvdan saqlab qolalgan. Bugün bizning Tataristan'da hem Başkırstan'da keng taralgan eşip qısıp yatular, hatta xotin qizlarında ishkichilikka, jinsiy tutanaqsizlikqa beriluvlari, ulularını, ata-analarını hürmet etmev, halal jifatlarin, xotinlarin hem bala şağalarin taşlap qaçular, o'g'rilik, namussizlik, adabsiz söyleşular, kıskası, Müslümanlar arasında zor günah bulup sanılgan bu ko'rinishlar revolyutsiyadan ilik bulmagan. Kommunistlar şahsni Allah'a bo'ysundiruvdan azat etamiz degan bulup, İslam dinine qarshi kurash olib bardilar. Natijasi shul bo'ldi. Aligina aytib ketgan buzuqliqlar g'adatiy bir ko'rinishga aylanib ketdilar. Kommunistlarning yuqori axlakli, yangi tip kishi hosil etuv ishi g'amalda axlakiy tarqalishga ketirdi. Millat yotlar davlatında g'asrlar bo'yi o'zin millat etib saqlab kelgan ruhiy ham zihni qiymatlarini unuta boshladi. Onun ilikka adab insaf tushunchalari zag'iflandi. Qayyum Nasri Hazretleri bundan 1,5 g'asrlik Tatar Başkırt Müslüman cemiyetinin ruhi bağanaların selamet tutu niyeti bile öz halkına ahlak turunda tiren mağnalı eserler yazgan. Onun terbiye kitabı, ahlak risalası hem Firuz, Muhtaqadat risalası hem terbiye gibi eserlerinde ahlakın tüp nigizleri, kişilerin muamele kakideleri, cemiyet turmuşu kakideleri türlü yaktan qarala hem anlatıla. Qayyum Nasri Hazretlerinin tuğuna 1975 yılda 150 yıl tuluğuna bilen bu turda Kazanıtlar jurnalında felsefe fenleri kandidatı Yahya Abdullin'in makalesi basılıp çıkan idi. Siz onu tabıp okuğuz, ama tenkitli rəvişdə okuğuz. Çünkü Abdullin Qayyum Nasri'nin ahlak turunda düşüncelerin İslam felsefesinden ayırırga tırışkan. Şınbarlıkta ise Qayyum Nasri'nin edep, insaf hem ahlak turundagi qarashları İslam felsefesini çağıldıralar. Qayyum Nasri Hazretlerinin fikrince şahıs baxtli hem cemiyet selamet bulsun için kişiler arasındagi ijtimoiy münasebetler gadillik hem kişiliklilik prinsipina negizlendirge tiyir. Nasri için kişiler ferişte tugul. Onlarning o'zaro münasebetlerinde tiglaymi, bulaymi çağılıp kitatirgan yetişsizlikler bulu bik tabiiy hal. Adamlardan hiç kim gayipsiz kişi bulmaz diyor. Eğer de adam bulup, gayibi de bulmasa, ol kişi ölmez idi. Şunga göre, öz fiillerin anlı tüste salitirgan, başka kişilerinin, şulayık cemiyetinin menfaatlerini ista tutup etken kişigine, ahlak yağından hata yasamağın bula. Lakin Qayyum Nasri'nin bu qaraşı hakkında fikir yazgan Abdullin mühim bir nesene aytmay. Qayyum Nasri naq İslam felsefesini şulay anlatgan. Ol kişilerini ideallaştırmay, alarga İslam dini qo'shgancha kishilikli bo'luv uchun mumkinchilik bera.
Сен яхшы булсаң, сиңа яхшы мөгамәлә күрсәтелсә, ул чакта бу җәмгыять сәламәт булыр дигән үгет насихат ясый. Әгәр дә үз хәлеңне яхшырту өчен күршең яки көндәшең хакында КГБга яки партия оешмасына әләк язмыйсың икән, көнләшмисең икән, ул чакта синең үзеңә дә зыян тимәс. Борынгы галимебез Насри хәзрәтләре үзе яшәгән заманда мөселманнарны намыслылыкка һәм дөреслеккә өндәгән. Әгәр дә кешенең мөгамәләсендә бу хасиятләр булмаса, ул чакта кешелек җәмгыятьнең булуы да мөмкин түгел дигән. Алдау, дөреслектән тайпылу кешеләрне әхлак ягыннан ярлыландыра, ялган гаделсезлеккә китерә. Аларны газап утларына сала. Тугрылыкта үлмәк, ялганчы булып узак яшәмәктән хәерлерәк дигән Каюм Насри. Дуслык һәм туганлык турында Каюм Насри хәзрәтләре булай дигән. Тугрылык кешеләрнең мөнәсәбәтен яхшырта, аларның бер-берләренә ышанычын ныгыта. Бу сифатлар кешенең бөеклеген күрсәтәләр. Дуслар тормыш юлында терәк булып торалар. Хәтта дуслар белән бергә утырып ашау да ялгыз ашауга караганда күбрәк ләззәт бирә. Изге холыкларның берсе кешедәге ярдәмчел һәм шәфкатьле булу дигән Каюм Насри. Аныңча бу әхлак принциплары милли кыссалар белән дә һәм дини кыссалар белән дә шикләнми. Ул ислам фәлсәфәсенә күрә бу нәтиҗәне чыгара. Берәүнең бер көче җитми торган һәм үзенең кулыннан килми торган бер мәслихәте булса, синнән ярдәм теләсә, урынына күрә кодрәтеңнән килгән кадәр аның диненә карамастан, кирәк мөселман булсын, кирәк кайсы халыктан булсын, ярдәм һәм шәфкать ит. Ярдәм итмәк гаять изге эштер. Каюм Насри хәзрәтләре, күрәсез, кешеләрне татулыкка, бер-береңә ярдәмгә, турылыклыкка, намыслы булуга димләгән. Нәкъ Коръән шәрифтәге кебек. Югары әхлаклы яңа тип кеше хасыл итәргә теләгән коммунистлар политик дошманлыкка, сыйныф исеменнән үзара көрәшкә, бер-береңә нәфрәт тудыруга өндиләр. Каюм Насри татар-башкорт мөселманнарын мәгарифкә, мәдәнияткә генә түгел, әхлаки күркәмлеккә өндәгән. Кешеләрне үз иминлегем турында кайгыртам дип, башкаларның ымтылышларына каршы эш итмәскә димләгән. Шул чакта гына, ягъни җәмгыятьтә шәхесләр арасындагы мөнәсәбәтләр сәламәт булганда, әдәп-инсаф кагыйдәләрен бердәм булып үтәгәндә генә милләт, бигрәк тә безнең кебек ят дәүләт кул астында яшәгән милләт үзенең бөтенлеген саклап кала белер дигән Каюм Насри хәзрәтләре.